Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Bimwe mu byatangajwe by'umwihariko ibyo tugiye kugarukaho mu karere ka Rulindo. Muri aka karere ka Rulindo uwari gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe yitabye Imana, aho yaguye muri icyo kirombe. Kimwe n'ibindi byinshi bitandukanye tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Hari byinshi byagiye bitangazwa, aho hari umuturage nawe witabye Imana mu karere ka Nyanza. Aya makuru kimwe n'andi yose tutakubwiye niyo tugiye kugarukaho ku buryo burambuye. Icyo ngusaba no gukora subscribe mbere y'uko dukomeza, ariko kandi wibuke gufungura notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Duhereye mu karere ka Rulindo, hari umwe mu bacukuraga gasegereti mu buryo butemewe witabye Imana. Amakuru akavuga ko uyu yari kumwe na mugenzi we urenze umwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo inzego z'ubugenzacyaha cyangwa se nyine n'iz'umutekano zari zatangaza byinshi kuri iki kibazo, ariko umwe mu bayobozi baganiriye n'ikinyamakuru Kigali Today yatangaje ko nta makuru menshi azwi kuri iki kibazo, cyane ko basanze umurambo hejuru y'ikirombe. Ni ukuvuga ngo ntabwo bari bamenya amwe mu makuru menshi arambuye kuri iyi nkuru. Umusore witwa Dufitumugisha Desire bamusanze hafi y'igisimu cyahoze gicukurwamo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa gasegereti yamaze gushiramo umwuka. Amakuru y'urupfu rw'uyu musore w'imyaka 18 y'amavuko yamenyekanye kuwa mbere tariki ya 10 Kamena 2024 mu masaha y'isaa 7:30 z'amanywa. Nyuma yaho abantu banyuze mu isambu iherereye mu mudugudu wa Marenge, akagari ka Kigarama icyo gisimu giherereyemo, bakahasanga umurambo urambitse mu masaka ahinze hafi yacyo. Ni amakuru yemejwe na Arcade Kabayizi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masoro, aho yavuze ko icyo kirombe cyahoze gicukurwamo amabuye ya gasegereti ariko kikaza gufungwa, ndetse ubwinjiriro bwacyo barabusiba kuko cyakoreshwaga mu buryo butemewe n'amategeko, yemwe na nyiracyo yari yarigeze kubifungirwa. Yakomeje avuga ko uwo musore rero we n'abo bari kumwe bitwikiriye ijoro baracukura, binjira bageze imbere gaze yo mu bujyakuzimu bw'icyo gisimu, bakogota umwuka. Abari kumwe na Dufitumugisha barebye basanga we yamaze gupfa, yamaze kuba yitaba Imana. Birashoboka cyane rero ko ngo baba barahise bareba uko bateruramo umurambo bawushyira hanze y'icyo gisimu bahita batoroka, kuko ubwo bageraga aho ngaho nyuma yo guhuruzwa n'abaturage ariho basanze byarangiye. Kugeza ubu ntiharamenyekana abo ari bo n'umubare wabo. Ubuyobozi bukaba butangaza ko bugishakisha amakuru kuri aba bose. Arcade Kabayiza asaba abaturage kwirinda kwishora mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, kuko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Ati ibyo bikorwa bigira ingaruka rwose, abaturage bakwiye kubyirinda n'abakirimo bakabicikaho. Abenshi babyishoramo babizi neza ko uwo bitishe bimusigira ingaruka zikomeye z'umubiri nk'ubumuga. Bakwiye kwitandukanya rero n'ibyo bikorwa bakayoboka ibikorwa biciye mu mucyo, kuko birahari kandi ku bwinshi. Yungamo ati ubu turi muri gahunda yo gukorana na Rutongo Mining kugira ngo izaduhe inzobere zizajya zikorana bya hafi n'abaturage, zikanabakurikiranira hafi mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwemewe n'amategeko, kuko aho yagiye ikorera hose mu myaka irenga 15 ishize mu bice by'inaha nta muntu urapfira mu kirombe. Rero kubona umuntu ukiri mutoya gutya apfa yishora muri ibi ngibi ni ibintu bitari byiza. Akarere ka Rulindo kazwiho kurangwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, harimo ayo mu bwoko bwa gasegereti ndetse na wolfram. Hazwi cyane ni mu mirenge ya Masoro na Rabana, Kinzuzi na Murambi, ariko rimwe na rimwe haba ubwo abaturage baca ubuyobozi muri humye bakayacukura mu buryo butemewe, aribyo bituma bamwe muri bo bitaba Imana. Munyemerere aya makuru tuyasoreze ku nkuru ivuga ko mu karere ka Nyanza urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwakatiye gufungwa by'agateganyo Emmanuel Ntarindwa
w'imyaka isaga 51 ukekwaho icyaha cya Jenoside. Ntarindwa Emmanuel urukiko rwiherereye rusanga uyu mugabo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho iki cyaha, niko gufata icyemezo ngo aba afunzwe by'agateganyo. Uyu aherutse gufatirwa mu rugo rw'umugore mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Uyu Ntarindwa yavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2001 yihisha mu mwobo aho yari yaranubatse ikirugu gikomeye cyane yihishagamo kugeza ubwo afashwe 2024. Ubushinjacyaha burega Emmanuel Ntarindwa kujya ku mabariyeri no kujya mu bitaro byiciwemo Abatutsi nawe akabica. Ntarindwa yaburanye yemera ko yagiye kuri bariyeri zitandukanye gusa nta muntu yishe, akaba yarasabye imbabazi Abanyarwanda ku byo yakoze. Nyuma y'uko urukiko rw'ibanze rwa Busasamana rufashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo uyu mugabo iminsi 30, yahise yoherezwa mu igororero rya Huye avanwe kuri RIB sitasiyo ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Umucamanza yibukije ko kiriya cyemezo gishobora kujuririrwa mu gihe kitarenze iminsi 3. Ntarindwa yafatanywe n'umugore we nawe ukekwaho icyaha cyo guhishira icyaha cy'ubugome aho yahishe umugabo we imyaka irenga 23. Gusa ubushinjacyaha bwaje kumurekura buvuga ko atafatanyije n'umugabo we gukora Jenoside kandi rwose atabizi. Ngahe nguko ayo ni amakuru agezweho mu karere ka Nyanza. Uyu mugabo ngira ngo mu minsi ishize iyi nkuru nayigarutseho, uyu mugabo yihishe imyaka irenga rwose 23 yose, uyu mugabo akihishe mu nzu, umugore amucumbikiye. Abantu benshi nta muntu n'umwe wigeze upfa kubimenya, ariko mu minsi ishize kera kabaye yaje kuba atahurwa, ndetse kuri iyi nshuro akaba yamaze kuba atabwa muri yombi iminsi 30 y'agateganyo, akaba yamaze kuba ayifungwa, ariko nta gihindutse ashobora kuba rwose azakatirwa imyaka itari mike kuko icyaha yakoze ntabwo cyoroshye, noneho ukarenzaho kwisha imyaka irenga 23 hafi 24, ndetse bikaba bivugwa ko rwose abakurikiye urubanza by'umwihariko nk'uyu Nshimiyimana Theogene umunyamakuru w'Umuseke dukesha iyi nkuru, abakurikiranye uru rubanza bavuga ko uyu mugabo yaburanye yemera ibyaha bye, gusa icyo kwica abantu cyo atacyemera, ariko nyine akaburana yemera ibyaha ku buryo binagoye ko ngo ashobora kujurira iki cyemezo kubera ko ikosa nyine yakoze we akaba aryemera. Ngahe nguko nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Iris Rwanda TV, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano. Nizere ko wamaze gufungura notification kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano. Ndagushimiye.